Aprang si kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang arado an fans tami ardi kang sama kardom na paziriglo lapen nali tom nang ke 1p labangke it says result aputhak se la so video labangke na 1p glo it says result command to si klang jima la so details nali tom la so video long thekpon long ikpon nali tom koson se result kilang nang jima lapen command to si klang jima la so update kilong verja fan la so YouTube channel nali tom subscribe ikon lapen latest update nali tom kilong verja fan adung hes tambe belarjan teknologi hodas tame ber pon igon lapen laso a video nali tum an maser un serego karbieng long ras tame pelang ignang lapen pachini igna tangte non pathiek pen is result kiklang zia det nali tum la screen long thek pon long ikpo labang ke hai ronus pigo ahin ben sedak ki post pon iglo mate paklang pon iglo nali tum Twitter la kal tebel Facebook page along le dam stame nali tum alangli ki post pon det mate post banali tum thek ponong ikpo dak just now non headlang dak gunta isita pling pelang yo nali tum na thek ponong exila penda ke tok pon sonlo Assam Higher Secondary Education Council AHSEC will declare its result it says exam result 2024 tomorrow 9 a.m. The official press release will be issued at 7 a.m. Best wish to all the candidates. Punda ke tok pon nali tum thek pon long iglo. La sida official press release la bangke adap 7 a.m. apor sida release pon ikpo la pen result ka outji la apor la bangke 9 a.m. si dak result bangke out pon result bangke awat ponikpo lapen pinap la bangke 9 May 2024 lo lapen 9 May 2024 9 am porsi 12 result mate it says final exam result la bangke paklang ponikpo lapen nangli tum result ki lang zia links tame pinap si long ponikpo kunat pencil lang nang zima lang nang nema la so details anta nangli tum pinap thek pon long ikpo la so YouTube channel along lapen nili Telegram channel lapen WhatsApp group long stame nili adak stame sen pon ikpon nali tum hla so link long ber pen stame nali tum result bangke jelang pon ikmela lasipini la so video mane kasemar ila bangke nali tum update nang kipi abasi nili semar pon ikchalo lasi so video nali tum kan ma share un share go karbieng long rat stame pelang ikna lapen pechini ikna